ne wonum ni there were Preport Junction total filling station no achi come this so ba be hu yen 0559139582 faith on party clinic Mama Faith oso be him oba papa de kase na to form wa bin dodo de adro kitu abi short takrema so abusuafo ye kase adro beje oni yatrema Mama Faith na me yate ase ni kwase enu tika ho wabo wa enko opesa wani wo wa yemkro usisi wapo ne wapo so awomu how dear oni se so for yawo enkran so tuum Antiaku Junction Takrade Anaji Police Station Bogoso American House ewo na yebutu 0244583859 and answer 027596944 Mama Faith Yabeko Canada Yabeko Germany Yabeko New Zealand Yabeko UK Express Group Ukosia IELTS Satnitofem ka wo pa 0249000448 Lawson Beverages Company Limited me pacho the Lawson aba Dr. Lawson ma meme tumi adwuma na so no mi adwuma papa binom na mo aboa wati megina wona so delay amaniema ye 0248619999 oboy ba adoato adomanu won ye wo oboy ba and medical research center bomodin yobo evi freto wabetie yi sanu na ya sense adwuma kakra bia na wabre kuma bo kim stroke akawa to na oboy ba enno preka se na to various everywhere ba pinfo be yi mojaria e de free me pa cho freya 0249761508 na yenkwe Ghana Growth ma wo fie no 15 kopem 35 freya ji number no 0308255775 we ye yas amoasie omo Leicester amoasie Ghana me pa cho ye say ye nim amoasie bia eno ane yes, heavy flow, meaty, and a extra long. Come on, the mouth pointy liners, the bag is what shame. The shame out. No, only dear what Brian who are on chase you. 0302352995. Power specialist Heba. Me I consider you yano. What's that bankasa? What's the pampa you wouldn't do? Show me the car. Siatica. Yadi ABC so prostate. Na onko. Kwampa. Yes, you fibroids. Yes, kidney. Power specialist. Was my Kwabenya Pokwasi ACP 0244-544-422 TIME time malaria kopebino mututu ebodo HH no apropro ekrosa dwiba ona hobodo 417669 Bishop me ko hokopa pemprade ye wo go ye wo silver me pa choko ho de guo sunhwe kawa enya for wedding any engagement bibia e won so that form ampoponso to be tongue oba and 0598-585-219 Piwa 3P garlic mister adro we fe office wo wabowa wadwuma mu ho stroke ya di da so no niam shawo so ayete se mogedu no ejo modwuma wofra yekuntan sugar level na 3P garlic mister 0248-928-824 prophetess nyame chiba so wa do abofrei number na to picture so abofo di nachi me patro bebre wo de ne ye totwene kura no abofo ndi bibia be kidney say usisi achia no so da ebone obi achi kratasem ye wale wono ya bod dai so basa be patro mo fa ne number ne to picture ne so mai na embobode ni prophet ade bia kwa sunsum sem a nti asem ye mfa nkoda wo na bebo prophetess wasi nyame abofo edimachi etibra na memoa na enkunimde ntimi wie peye mapa yo na mofre nyame chei aha number no ne da so no na mofre no na ntumi MY eye 0535897699 na MY ebusiafo moma yenko ayi no somla video dia here Dabio
It's never me buy. A dear moi. Branty assemble and down so I'll be down, mammy. Nana read in your bonny, bow is in your bonny, I say more, and the ham is my bread. It's never me buy. A dear moi. Patch Bessin, mini baby damn, but so be boy me. It's never buy. IBG. O cranty now, echo ye. Uni baby da. I want to come out to it. I don't know any baby da. Patch read in your bonny. I've never turned out into a day. Rude I say, and I'm a turn son of me to my good pea baby. Good pea baby, good pea, father being chain, nice baby. Oh no, family said there be your mamma day. Abedaho. My plan the wire day. I'm on the camera. Master Puku. Only Master Puku. Pacho. Never corn ho. Did there be an army plan work camera? And I did dear. Me who my die and then me wish or family. Hey! Or family. Wobu to agum. Hey, I'm one some who cosu viasi cremu and crasamo. What foul to? Or family to Maso Pokuno. Pachani. Asampana Wuke. Sampa, me drown through. Or family to. Tiawan or cousin mammy Mobiaman and I'm Bobiaman near. Send a brabona sassy and a coffee ya. Could that be them? I walk off out to Pachorami to Ludo. I train to me command to be Ludo. I say, Pachorani. To me, corn, and I'll catch him. I share you an emboy. Of a family on the matina. Name a corn ho. Per debia, many one the corn room jar shade man to a corn with good, crime good or catch him. Memrani and Tina. Now, when you quite well, who about Mammy be out for near Pachor Debbie. Kono nile akrasi ni fio timiana me plow ye bibia o yo bia ne nsem wo bi rampa chani sika ubi pa eti do wunya ne se wo fo se bi so wo fa woto o fa me tu enti ono kra ma me kokobo no me wa ne pesi pi bana aze me nsare se ayere akashim papa mabla eja tinase why na de eba me susu boni kosu wo Ghana ha o wadi ni pe me tu kokobo ani kan atofam o eja tawia ensem osisi o abranti asembe ne da so ade abedan ma abusia de enti a ye ya de ye bayi ene ba bi oda no edene akrai emse na awotwe ne ne a ode ni case bre yen na yetu ho anamon ekọ ba bia papa ne tie tekima kwan so fin so kwan so fie kama ya omo kire mu area ho no enye onhyeda ante ho oba ho na okọ oba ho na okọ but aya nkora aba fie ho mamu wa aba fie ho ye bia yakọ papa yadwuma mato aso a yeduru ha so no okoro no wapie yeduru ha so no okọ no wapie ene se ya yanya ne ntie se ba bi oda no emu odene papa enti yanya aya owura no wa homa so na ene no ni kopem na de kye de kire de ye beche no because baby akra ne dam sister champon ano odin show my fro bibra baby oda na den me pa cho IBJ wen mo friend ma yen so obefa call no a na yenti asema obeka because the ekoso no yen hunu ukwa wa yesu ono okure yi udu na dwuma mu ayeso ono watu ni ka okure yi yakọ ho saa ye dia protifo akọ be premiensa efi on so a na yesi kumase ha no o baby a wote eno no omuntumi nkira ye baby kropoten ene sa kola yi baby oda yi o na ti ya betena wo mamu ni ya yesei mwanya no mon friend mayen abrampa mon friend mayen mon friend was one fa corner na was one fa piwa ko de mama piwa kenkasa no befa because the adro ni ahwa akra ni kra obewu yesi afedi emoja etu ni to saa na no ba bia sa papa we wo
I say to me, oh, can pese where you make piwaki we. Now the munya. What befa, Paulina? What one facon? A piwako de casa. Mommy made us say. Yamatia nyina aha emobibia akwaba e de ba Sompa TV so e na fe Sompa FM ene eye wukuada e da soronko anyankropon e de adom yen de biamba me ka che se e da foforo ko saaba na saabatu ya sondwem se ya aw ne nyame wa ya de enti me ba busa se ompo no emu te sen na waje me so ofie se nyankropon dom oho ye wo kan sa na mani age pa esan se wa mfa mfiri sura ma wo ntimi nya hwe and then come on, you AD free Piwak natural. I did 3P garlic mixture abejasono and I share pressure. Mama fear number no amount. Pressure ya the bonnet papa ku nipa nipa dwene wo kurum ha. Ya ba ne ka pressure ho asem say ya medafo pressure ku nipa frede. Ane pressure ku nipa frede. Obi wo hono mo a pressure na wanya no. Onimo mpo so wanya pressure. Obi dey low pressure, obi dey high pressure. Obi kombe no. Ye ne neti hedi nkomo sisi ya o. Yes ade achi wodaya wansore. Ye mpese ebeti se bi e wo ho. Enu nti e na abre bia ukuada ne enu obedi nkomo afu apom de e ho. Ye number no na efre doctor e bia me ka sei. Opeso ne doctor edi nkomo na wotwetwam ye baaye. Enso wantumi ne yankasa. Ye number ne efre ye. O hwem wo Sompa TV a number no enegu ho no. Number no e 0248 92 88 24 0248 92 88 24 o hwe me Sompa TV a enegu ho no utie me wo radio so a ena mawobo e de a kire no Fred Doctor Sia na ye no eni nkomo emfe apomden ho me do for pressure e yare bone pa me srew se wo ko hospital wo se wudru ho ayes brane check your vitals e your pressure ne ye kwa akohwe enya numum mesrew ye check wie a o se ma me nurse mpacho medasen owo no se na ubusa ya de nanim fa ho eye wo nipadua eho adwuma ne ye ente ye abusa mepacho eye eda normal nurse ne nanim tie no beka cho se oh ma me eye obi won so se da bi enti o doctor be hyew no aka ne boko sa mpacho enka ehuna nipa no kaniboko echire no oh doctor be hyew bibia ye kama because wo hu ba bia o pressure da na se ko ba se ekosoro da bia ekosoro na wo hu se do be se aye wo dada setena fa ebeku wa bra oni na ho so enti ma menchiro pressure ba bia da eye normal a wo no obi ani asem eti ko hospital na se check your vitals na se eda 120/80 a eye normal wo no obi ani asem na emom se eda 140 ekosi 159/90 a ede kwa na je se problem yaba ena wo de no so da 180 ekwa kosi 210/110 na je se wo de ne de atra de wo setra enti wo kwa yabusa ne yankanchiro watimi ahwapom din yi ye number ne eje na Fred Doctor e bia wo de no wa check say na tie ene eni nkomo na ye moa 3P garlic mixture ena wo no mo a ebetumi aboa na sa pressure ya uhuni eye free ho de amount ye number ne 0248 92 88 24 0248 92 88 24 obebu sasa ade na kofa pressure edeba kai sani pada sani bia no ade chiwa akoma no epompi emoja 2000 gallons na many pedua no enipa bia so e wo se wonya 5.6 liters of blood ene woni pedua no entire se to da ko hospital yeso moja na doso ye blood donation no atwe bi kama na aboa wo ebu so se so ate ne ma moja dure beboa ma kodu ba bia e wo se edru enti akoma na e pompi moja acha many pedua ni nyina enti sa akoma ne pompi moja eye wuntini mu nenam ebi ko wani so ebi ba wa adwene mu nipadua ne ba bia moja ne bi ko na akoye adwuma nyame ese enkoye enti obi ho no mu a ensuo bi a wonom nwunu odidi wie ya na obo nsuo enwunu aya ta ahwe wonsa se wudi enwo aduane na se wudi nsuo enwunu ohoro nsa ya ahwe wonsa ada na ya tenkom sa na ekoye
ewo wo yam wontinimu abra wadidi enwo ana anwo aduan ne wabɔ obesi chilled water wasa bɔ aguso mesrawo saa ade na yetema no ekoda wontinimu afi umogya na wonu nso nyunyunyu aguso no ekoda ahye wontinimu ti saa akoma ne pompi mogya no a na akɔpem saa srade na ada wo wontinimu wodem no entimi ntwimfa so nkɔ because ayete nkom enu nti na wohia 3p wonom no na eyi wontinimu saa ne ma ni nyina na wontinimu ada ho ti saa akoma ne pompi mogya no a kaleke de eyade papa o pebidi pebinom enti ne ye 3p ebeboa papa ye nyina ye num bi because aduro ne ye adu papa onum so a esiesiu ema wo ye kama enti obi won ma wontinimu asisi akoma ne pompi mogya no a entimi nkɔ na asa abɔ akogua akoma ne ho enti pressure ani akoma yare ne nam obi o pressure bia na akoma entra fa akon eboni kim eba na ye de oxygen kosi ne so na ehwe no ne bose nyina na ye ne ya na na chi nyina ye ne ya na wona ase atatai because moja ne bintimi nko ye adwuma enti nipadua no de epe na eye wo honom afi wonsa na ye titriti wo de bo ade mu kura wonte ommoa na wonte na honam femfemo na ho twetwe na ho yo basa moze pui etimi chiwa na de woni ho de kura no echi aka ho na wonti na sa wo to ase no na etwe wuti epaiwa aduro bi abanum bia enko ewa no wani so atwa opreko pe eye pressure na eye osa emfifre timitewa enyaya ada eye pressure na eye osa wakoma bo se kim ewa na asa wo homete untumi home eye pressure na eye osa mesrew P garlic mixture no na pressure ekuni pa frede ye ka ne se wunhu yise bia yew ana bia yew de hie bi no wo ka mu nsam de akyerew na abe ho pressure tumi ye obi nani afra because emoja na ntumi anko wani so a enkwamwa no wonbewu bosi wani so ye wisi P nom na n2 pressure se emaw ye number ne 0248 92 88 24 0248 92 88 24 kaisa aduro ne ye 3p garlic mixture o kuma sia baby abeko bia no obenya aduro ne bia to pharmacy shop any herbal center bia mu obenya bia to me pa cho giant sanom bebrebe sabi ebeboa pa ano de omont ane obi a wonum nsa bebrebe emboa o pressure be ko soro ko nsa na no den emani pedua no afei obi a wonum nsu a enwunu bebrebe na wate so anadu didie na wajai anwa aduane enkodi anwa aduane nkonom ensu a chile odi kakra bi so wonu amen setam ben kunia mini aba ma ufosu anadu afi midi kakra bi esno bia na wodi medafo mesrew hwe ho so yie na nyankopon so mfa ne de ne nka ho na ma wo fie ko animu osoro boa de boa no ho saa de na me de pa wo wa anya bia ma ho a nyame de no de be ka ho de be keto abi P garlic mixture no na emwa na wona ase atata ni na enyai na obi bia nkoyi emaw wo kuma se aboru akole na keba Dani Heba Kriske Heba ubenya 3p garlic mixture ho for enko Albert Sam takrade eye AA Mensa Koforidia eye Gapson Pharmacy Mumuni Away Enterprise ewo wa ene cathedral ne dinhwe ni mu wo fa kwadwo Heba ewo Temale baby electromat ne wono a Madina eye Health Alert Clinic Ekus Pharmacy ewo Ashaman Little George ewo Tema Community 5 afoko Accra Okanhia Kings Walk Sam ena Angel Heba ewo ho wo de okwa wo say wo pe 3p garlic mixture eduro bi a wo nom no obetuma nom 3p e de aka ho intervals no 15 minutes edure de empe ne se obeto na wa nom se de wo hwe no Sompa TV nsa na eduro ne tie akono se ya obeka se we ye branding no mu de ibri ani so ye mri ni pe ni so wo koto eduro no se de efe no san be woni padua so aye fefefe na aboa fre doctor ne enu ni nkomo ba bia wo bia no 3p to bia woni ekuro ketuam wonya ma akumase emeto 3p ni bia enwura wo ho pedandelon kakra na wape wonyono kakra kakaduro kakra bi na wayam ni nyina afra kapu mfinfin anopa enwumere be hu de nyame beye wo ansa na wonya kwa ba kumase a abeto 3p e de atoa so je number ne de nkomo twetwe no SC number ne 0248
92 8824 Yankopon ya admada sene ye no be say de hia ye be hia ye toa hwe pai tie kokko hwe no bi amfa suna kwa ameda wa chinchina madam aso ho aye fabulous ya na manisua madam abusuafo mo apana fed was on fa for corner wo mekuye nyina efiri kruma mekuye nyina enko also hello Nyina ye tie sompa hello what is ready for what you can what yente hello afternoon mira ma hey no mama na pomo boko patwa japokuni me patwa japokuni eya me sebe na awotwini asem bi aba em ye fro fa koda bi a woni ne tena ya koda ni boko adu se wafa ne to ye frɛ ema wo je penny ye hunu hu hwi biem ya frɛ ye sesi ase baby akra ne danye kra ne tu pumoja opipa akra ne sister ofrɛ o kasa nyina no osu sese ajapoku wati say ya ba wadwuma mbeye mprensa wo frɛ obi a ede na wo pesa wo kire akra no de wo ka no oboa na se de na yemfa se me medical ka kire mo se entro na akra no abedie no na menyim tu mu se me na ye bibi sa o kata no to frame ni gift me njeshi tu me akra ni bibi ata nani adan na dan wo ka kire se police fo ya discan etowom na nke ya kira ka uti ho sa word na we use na no na se kire sei na no kire se majatu mana se no kire se majatu nani adanti na ye hwehwewo na mpese oni ye behia ni atena se na woni ye di ahunta mo chia tembe na mo mo waka wo be kirem ni kire di me wo boni bia ni kire di akwala no me paache wo woni ne ntena apen kan se no bia wo ye mo ni mo ano anya bia akure wa so ye ma to ano wa pe bia ma meda me mo ana na me tuma ye de me ya abo ano mo me ka se fan probi me so me se me enya ye ne de to so akra ne ba ya na obekasa ya no papa wo tibi ye ne de tro to so ye kwa ofie na ewo ofenso kwan so ye se de bia wo ne me wo de mamu wa ebe fie ho wo mo boa ni kuma se na tu kwan po enti sa akra no na ba bi odanye na mo tete me boa na mo kan na mo mu na mo fa mo akra no na de mo kika ye ma fa ne to mo evidence le say ana evidence na akra no betre mo te ma fa ne to ya pese ya ne wo tena se na me say ya kwa ba bi a wo tie office no ya se wo de mamu wa mantam wo fo nyina sa wo de mamu wa ba fie ho etia wo no wate academy bi ana sompa me de mamu aba fie wa woni mamu anu de mede mo jima me so mo ye meduma e fu so mo ye de woni me de mamu aba mi fie na no kire se me ne mamu adeda ma me men kasa e na me ka kire wo no ka de o pese wo ka kire me na me hu de me so mere na mo pri ma ho ma so na ta se mo am ne me kere de ntimi de bi akire ta na juma hu ya me pa ma madam eti ye de ye to ye nsafre wo da ben na wo beba me pese ye ni wo hia ntimi ma ho mo kire me de me ye na me nya ntimi ma ya so ye to me kire wo ba bia be na ne ba bi kro na wo ko no wo be ka ho bra me assure wo me say wo be ka ho ba bi kro na wo no eja pokue edidi nkwala eto me say ba bi kro na wo be ka ho mi tonya me ene wo magana je pe pro nua se sa ne be se kwata bebebe no en top onko en so what ma wo ten ebeto ye ti awdo atem wo ye ni parfum papa me say wo ye ni parfum o to no nim dada wo ye ni parfum edidi nkwala to
we ye ni pafon dia krane kan dia wo ye ni kyase eye no kore adanti na mpese e be hia wo ya di police aba wo miensa wonya poni bia de na wo dwane ade na wo dwane Miminyane wo ba ya no wo ma mo ye adwuma wo store na nkase aba ho wo ma kan kire wo so nyawo wo ba ya nka no wo me number wa friend me ba wo chibu na ma twa enti de me wo bi no na ma twa so wo ba me nka ya na o friend no yo me say yes ye hia wo da ben na wo beba wakate no yo me say champa wo de tonte ho Sompa FM. So mama me da say. So mama one will say Ghana has say 7 we here ana ahokire eya pa. Ena abusua ya ye free mu no. Say any boafo a eya wotimo say akodai wokọ no no fo emo ana ono hyeda fa no ene ne transe wo boa no ene ekwawie seye enam se ahokire ene bibia ya akwa ne pedie ana ske bia ya wo pedie ya bibi nti ene owura yi wa ene sa obetwa ntro kire se akwa no sebe wa hunyansa entwa video da bi wa hunyansa anka nkire wo bi sabe obi kura du turu mu di akotwa video odi be si hin watwa wasampo na no so se ebia mo anka nkire wo bi wo ka kire obi a meye o sei Bemi ya worker say which was worker with authority. Nanka. Oska wo obi otanachi. Anti amana yes sane man. Nanka brono ya wote so. Yeso wo de nkwada akọ ufia. Na obi entimi nka. Cheso wo skenti. Wo de ato obi o. Fine. Onyankopon so de wuntimi ento no. Ene biem so no. Ebusuafo ne so mo etia. Obi wonu ma sebe no abodam te se wo ankasa. Sebio one so betimi abodua tina de bia so ma meka se dua boye nya ya bone ya ye de enyai da obi ba o sebio mi sameka na France ne tu efri moja be ne tu efri moja ni ntiri mu nyina tete tese woni kwankwa midwife ni ntiri mo tete sebio say ni ya won koda no na so onya kokobo no a wo ka hyem no wan fe du papa anye esemfo wa duro tuntum bi wo de kuma na agyan eye kronko a enti we ne kro na ba kra ne to sebe atiatom ya da se want to me enya ne nampo enti owura ye ka kire owura poku a wo ti o me se ajuada me kire ba bia wo ton ade me sa asem we hu wan hwa me manwu a wo no obewu mi tonya me kan papa kwabra kwa ne maami akoso hene wa uda se sa opoku we no yenya o picture na ne hu ye butu nanimu a echatiti won mo trumpet na me ka chi o pray me se wo wan kumi a mi mekun de ekoso Ghana no adai ante Paulina my lady me da se no kwasam se de ye papa yi ye de eye wudisem sebe achiwade a ebo man na abofra wafa ne se meboa wo na fa ewi ase abamu na ne tu epie ne kokobu pie na hwe asem bi kra ye papa poku ase bra poku woka emu abi na muhi a mon kan kire me na se meboa na memoa no na wodi abamu ano woni ne tie na wo ye ne saa no woni mi se wodi ne dem ana wo yare ana ye mom ne ye me kan kire wo sakwala na wo hia moa eti beboa no na mesre so maame wada roma abusua ya abamu ana abusua mo mra na mo meboa mo beta ya chi na blantie ba bi wo bia ye kopɛ na kira kwan enya de kumase magazine he ya ade ye fa fom kra ye bedu eti yesre mo sabio akwala ne da achi ne hia na pomudin so ye de ehia se si ya akure moje etu ni obi ni bibi akoka bibi enti ni bi mu atete na ba ma ati se obi ni we bi kura na obeye da achi hene ana obeye doctor kesi ara obeye ni patitiru bi e wo ye ma emunti ebe ja na ma akwara wa ye de wa besei na mo mabusua mamu ntena hodi sabie fie nya na no chesa bonten so nye obi me fa mo de hie no me ye ni se me kama no ntumi saa me frɛ sɛ oda hospital dia na mo ye ade afa ho tie sere busua mo mebo na mo magya poku die sabi o ye ntena ho ma wo menyam nkofo ma saa sabi o ka no agya kan say my lady wa ye nkofo ma bebrebe ai na masam ni mu me ka sɛ ye be komu no na nya be ma hinku na ode aye no na wo sika die odi sika ya fa sika kwa ya ada na nkofo ma na obi asoma wo ana wo sika de odi sika ya fa sika koye ada na nkofo ma momu na wo ba be se o ma brabo na ye ka we ya na odi ato ye ka we ya na odi ato je se sabi wo mu ade bai ma papa yi wo mu ade cause na numu kasa kura kire se wo ye tintintinti na emom
before ta aka say bi o say my lady una ta aka say patapani pieto ya de mara e be woro my lady me da say ye fa mara ngoro my lady in fact asemi ayawre ho sem ye pa ye mo kra me ya na sansem we na odi for pokobe yam kutatu a mentantwen enche na metatutu obi woro maka sofo we ye sofo hwe yesu da ohun se omum gwa soro fi na jimi no ohwe ba because ohun se bi before dwene nye eye po omadwenye eto de abawura so de mo oda abawura no obi apie abro no makura pa bi identify na ajapoku nipa ne si wo se nipa ba na adwene ye beibo nsam ejapoku na adwene ye beibo nsam adwene because yati Ghana hey yenim sa abo ponche onfa na yire a onfa na nasekama onfa ne to abo preko awudware na no de no akoteta tache onfa na yire a onfa na nasekama onfa ne to abo adwan abo achechede anani mu se kakahini ne na yire efo ba na no achechede de na achechede ni nsu enam se ewi asi gadu ama ochire what kwe enam se what the feelings boy eno nyere to eye na se but ajapoku de ofa maba emrantie to ranke to atu enkuranke to atu no ofa nke se oye beibu nsam said po yen so ne so pete yen se ne so pete o mena dwane se de okọ bola so akwakoye oburu bin what I say na sa kwasie wo ye papa wo ye wo sa abo preko a wo dwane na wo do kotibi sabo we abo we kan kabi we abo we ko van to abo bia be ni to ati adwene ne nyina ye kankan ejapoku adwene ye kankan wo ya timu ati an wo ya timu ati asini eti se ejapoku ba bi o che bia no ye ni kan fa to ama no se so wa yire o am so wa yire na ne yire ne wasankra gwa eti won ne yire nti ha opom ne yire ne ma wasankra okwa bi ni kwatase wa oh se ni pa we mama ka se ye ntrase to so abrante ni pa we so o man panifo apotifo na sojafo sa kodu ye di mamo sa akakabinse mo Libya ni Gaddafi a o se kasimbilai kaba kasimbilai ala kirip enta MC Odrop wa alpha sadekuwa enta Odrop boltukuno o se konfoni pa ne bra se o hwene se bucha ne kwasan kwasase no modi a o de munyina gudem kasimbilai ni o twaja tum wono nana oba wosiwa wosi woni no ai wo fo no nyina wa hye mu nyina eje pokose fo kebesi mu nyina e wo Libya krom because mo di nyam na asem e bi na ye wosi sua Ghana mo kasi yesumbo ai ye kuta Bible ko tin kwasasem Bible ko tin kwasasem ti ade abrante ni yera eje poku ye no wo ye no mesem ni ti on by Ghana ebe de no kota parliament or mo maka asem papa de te enti ye mu ni tio ananya for time sano ne yen se no because on kuta dwen papa na dwunyina ya ate utere so obon won tere so obon we ni pobonefo we dam na mani we ye kohwini we ye obi asabi mpodwesa onu moja won hwini panim se ni pene ntobem se ni pene tim ne ntra enti be bia japoku obi ano enne ye ko edi ka de bo cherewa antoa kubu apepe so ya akwasi abura antomi na de be fra ye ni kari atero so afia bebre asa wele yes yankemesu mesire boyfo sanko sasem se de akini pa okuta 2 billion kwa munya no sika entifo ni muye nkwa ni munya wonyi yes ye fanye no wona mo no wo difo nsuo ni so ya no mu di ehu ze so mo ne okuta 2 yes ye fezi na wanhwa ubewu mo eno asemi da ase odifo ne ho atom nyankopo jam ebusuafo eya rawsem na Lion King osem la yebo ayi no enwom no na nani atete ne suo ose no ye Rastafarian by say we trinity no ba o Germany nti na mama na kai wa feel irate pa onyamisha na busuan ko computer so adwade na case number 2 no watrase 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je wo ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa
Womuji international awards ahodo, womuji local awards ahodo. Na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa. Bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa. Womu die bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho. Eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no. Eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade. Ghana ha ba bia wo mu ho. 0540 311 311 0540 311 311. That's a 21st clinic. Wo mu ye sciatica expert. Why you hearing voices reading, asking Bishop 75 Enterprise Mpempradie Komadie Empetia Abakonkawa Nina Yedi Sisi Yehu Esipejam Emi Yenimunyam Dead Bishop 75 Enterprise dealers in all jewelries, say necklace, earrings, bracelets, anklets, watches, any of space that would run in Bishop Jewels. Yenim Nifrititi, where din Somadia Ujada, the eye, one no did know at song and Somadia. Say a wedding rings, engagement rings, dear Pia. You want a set, and you want a bako. Bishop 75 jewelries. What's the word Yawari? Who is sooner? Who is Kojimo? A dear Pia, and Mao Bani Pem, one Sicilian tea. The other best was the other bet to home, the other bet to one sack, the other bet to one night. A jewelries, dear, a Abish Kumase, Yom Room, plot 17. A this year market at Chihuahua, Abi Plaza, a Dankesini, a my phone anymore. A Juara Copem Memenda, and a Panunsia, Copem Renuncia, a bishop will be more open to draw more to any Baku Bakunia. Say a jewelry is dear, a Bishop 75 Enterprise. Fraying 0598 585219 and 0554 304135. A Bishop 75 Jewelry, a Bishop 75 Enterprise, dealers in jewelries. A Bishop, you wonyame. why you hearing voices reading, asking middle. Now then, I want to why you still for Sano. Eh, on no quano, Jama wa bre. Akos, send your men, send him in a much shemeno, a moye titi, means me pon sorry. Who name one? And let me feed John by and I catch you say, Mato 3P garlic mixture, ain't Numbian San Wakoda, me who yana sawada, sawano. 3P garlic mixture. And 3P garlic mixture, and Mamuja edu mufusaneno, she natural garlic papebi, any idea. Aha, no, Madame Fukofimpo catch me say, he work natural hair for be drobi or modiaba. Your friend of 3P garlic mixture. Now, man for 2 or more 2 guson, and Yasen get to 3P garlic mixture. Who could to Jenny Wapasu now, sorry, who complaining no. So one 3P ya, a big Johnny say, Edroy, and your mapping for, and my woman of 4, and answer Kwadawoyan feed to me, no. FDA, AG, a Jedian Kratsui, Atsum. 3P garlic mixture. When you do a memo from a city car shops, any herbal shops, Fred Piwak, 024-89-288-24 and 020-100-0021. Destiny. Tell me for come some saying and I'm right medicine. Missy, I want to say any person I made. What about Jimmy coming from a crowd move for me? Hey, that's a crowd you woman. Now, Urawe. Let's go with the Jamie Sammy from my dinosaur. Come from the from Mofa. Now, to Joy Cam Roofing Company Limited. Joy Cam Roofing Company Limited. I'm not offer the platinum bond Japanese aluzinga. I did my muha, yet the board dance were for 9 baby. Would I see a board dance be so? Right, Joy Cam for the Morgana. The Sum Morgana, who must not question Joy Cam Roofing Company Limited in Chelsea said the good dance were no leakage, no rusting, and no fading. Joy Cam Roofing Company Limited. I want Chelsea type here. Southlock, IBR, IDT, and Erotiles. Now, we say, I am metal trusses. Joy Cam Roofing Company Limited. I want memoir for baby and crying. Kumasi, Sunyani, Tabali, Bolga, Wa, and Atachiman. Joy Cam Roofing Company Limited. Nyame baby wasoro, anti maninsanka. So what about what the papa This is my secret. Give us P capsules. Emma, I want to confirm. No one to me, but to my dear one pen. Give us P capsules. Over to us, Mama.
Ono ene me lawyer. Enti wo lawyer no na hye wo bottom. Ayi bro. Tete na pono me si ba be chia mo a ese ni die. Musa no. No. Nige na fi waka wo. E fa ni give us cold capsules. Say yes ya re na wo so. Ko di wo ni pedwem wani na wo posa amamman enti ma wunja wo nan yi. Wonum give us cold capsules a. Wo be ye free. Lawyer, give us cold. Ebusia ya nya emergency. Case number 1, Dr. So say, Francho in my move on to client in so my na asema abaha. Obapa, I don't know wusu. Pacho ye de me chamu ni motie fo nyina. Awaka wana. E pacho started from machi. Oh. Awaka. E pacho. Ebusia fo so Sompa Nkomo na de abeje awo. Nurse fo ni bi meboa na e de asem na de wonam. Ma fefe. Me say me ye adwuma me no asante mu de ko akima. If I work at nipa no ana me sisi ni me nine me ntumi nante nko akima ni bio ana nyi se so de ba e be ma me te wo fi me since me nyi se ye me si hospital there abi je mo fra be ma na maye nti obi na send me scan na me won ko hospital da e ba try na me sha se de ko me pa cha mo pa na si bi maye wa round wa he yire wa ya tete na si o me sha se de mo fra he yire maye di for mo fra na maye na em say ye benya your first baby ye beje awon wa am do nyame oba pakasa na me sha say the course in Teso Government Hospital ete no kwa me ko hospital me do so me run about no me twa hwe me ni so chi me ho twetwe me na me bu twa me timeti me tase da ba bi no mo amwo na mo ame so ekwoto so in Teso Government Hospital te me won ready omo fa me phone frɛ na omunya me bra na one ne bae de yi mi ko ofie nu omo ka asem nkoto mama wanto nu ni nyina afa ama me su bi ni ahode me nani mi sisi mi tu doctor ka chem se me ni moja etila se wo se mi ye ni nyina o ma mi scan fa nkonko ye am esi am no ka se ma pim fofo dan e was in Teso Government Hospital me ba sho ai apim fofo na bra no onya adwuma wo ye adwuma pa wo ye adwuma we o manzi ya no enso ada nice phone bi sa no se no we kurase o se ye se friend o se tutu akofa din ente se enso de ato ne ho so baby o won so network no so wo kare nyina no wo bo ake so won fa hwe ho o mfi wo nya ada wa for ba na mo frɛ wo he yire ma wa titi nice o ya ayi mo fa nto ne so mai na ye hwe kwan de ne be fa so we de aye na MC de ne be ko mo mebo aye ahefo am hwe eti se wa here we jese no eti jese sika ye do be kokora den afo ye nya emergency wo be na wo be kan wa ha o ma me porati bag impopula sika se me pa nkoto obi mbe kwa na ato ne man kakra de ma me pa chao mame wa nurse ye nya emergency awa ka sister no ayam pala nyagoro awaka no busuafo ye nya emergency eti e mo hwema ye ne mo amoye ayi misra do for se mo mo amenya sra me no ni besie se mi to me ni da so nyina asa mi ni mame ene obapo ame so mo mi wate se me ya mi uni se wo na me wo because awode kwa mi ne betima ho bokure bi ni wo ma wo di nyina asa da bi di for mo bi yes sra mo shey am tie ye obi o wo mo we di emergency mo aye ne for be in hospital no nko wo na enya sa ye nim di ebesi because the way awo ye no minyi ni se be ma na drum ne phone abi je bra na ofa he na zi he ya what on dey no to o sha cross ni bi ba ya ye pa mo free ekwan no ho no obi na ye adwuma wo emu side ho no abije mo adofo a mo hwe yen Ghana fo abrochire fo yesre mo we de mama mane emmo yeso sa mo mpe mo nko intuma ni bimra na mo ntwam na yemfa nkyekere no yempe kana abi bi epono na yi entuma ni bibra na mo me ntwitwa na ye ayi nurse ya be yo heyira ba satete ho na yeso e midwife ewo ehego so ana ti wo be twama ye na eni sister me pa cho nyabotre kakra bi ma ye why me pa cho mo advert mienu na aka ne free o ma ye na yenhwe
So what papa piana? This is my secret. Give us P capsules. Emma, I want to confirm. Now want to me bread to my ding one pen. Give us P capsules. Over do as a mama. Oh no, enemy lawyer. And to lawyer no na show bottom. Master mama, are you from? The day na pon me see ba be chia mo a ese ni die. Musano. No. You get if you are cow. If any give us cold capsules. Say yes, is yare na wo so. Ko di do ni pedem wani na wo posa amamman enti ma wunja wo nan yi. Wonum give us cold capsules. So go ye free. Lawyer, give us cold capsules. And I give us P capsules. Hey, and they give us free. Capsules. Remember what if you do what you do, Cronkwan, Efra. Give us core capsules. A painful about one more menu for an inquadao if you do me no come. Prakasa ya duabon waso a ne dwumadi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hia yi pa enye prakasa nko nuaban ne haban bi tise kwunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa prakasa ne sa nuaban bi nom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de ya prakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afrimpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni suhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prakasa powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantoa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 Prakasa powder eye aduane san ye dro FD ahwehwe sankratu emu agiatum Adi oish Honey, I never surprise you. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Who's a daw complaining with sisini cocoa? Epe ajiwakade. And no jack a sepan and neck. You could debrel. A yama money mema. A yoko ni sisia redrook a sepa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Emma meme jina brand. Na a yeme. Na. And you say I was to send me bravo we Sudi, may you come on mommy adwamo. What does ye a ye chuma? It's a living testimony. Koneko Judy. What can keep ya damn sorry. Oh be to me. I just appeal for one woman for down for any the onion fear do me. FDA Aji Ejodi Nkratoi Atum. Yeah, Coaching San Nujumatia was Skill Point Training Institute. Skill Point Training. Juma, ya be Juma na ne die ya be Juma. Mame ukuno. Wone no eba etoso sini. Me ba cho me esa na ba ko afirim. Asetina ne nye enso still. Me no ka say. Baby a metakora eti e form na meda. Ya me de bayiti asefo na meda na me finyi na tutum. No away. Ona dem obi. Oh pa. To no ada ma na mpa nso. Me ba je de bi. Oba na metafo na me pre no obotira no akoto adwa na ebeti. Odi wie na ne wa pie se de na ye me se de na ye. Fa ho. Na di adia. No mo ko fa nkrofo ma o mu sei. Abusua ya ganya emergency. Ya ma mi client odi na sema ba wo be kan wa ha.
yes ramu Ghana for mo waye ni amfa ni kosi nkyerɛ so Dr. Mensa Kasana entoma ka fe na ya friendness oye laba midwife aba me pa chow Abraham pa mo maji mana ewurade na de me so ma hie o me ama sa ye producer eye ye nya o se tutu bra tutu no Miura tutu hello what's that tutu ni hi papa ma he yes son woni mama e friend doka so say hi wo yire no amena nete na nya wo yire no nya wo ne no na nyam amena na nyam ti woni mi sa wo yire na wo aka no babi on ka me na woni na setena no sign netie wo se wo da fom wo pene wo botra no wo bia kotaduane abedi wo mia no wo yire no ne no because me bu sa we dia wo kekan kire se asa wo pesa asa wonim ne kola no pa na me se wo yiri woni na setena no sign netie adawuroma oni me ntimi ye ana me suma huna na me so asa do asa me suma gene me hona me me gene me ho wo pa na wo ne papa woni wo pipa ba yi wanyem no wo de hwani wie mpoma ne nwo no wo dwene wo ho ejisesie o te ya awo beka ne wo sompa ha yi sabe manu twitwifom kokotwea bibisi a wo be dwene wo ho papa mame papa oke meet you wo asebunya ntimi fa anu ti na mafra wo no ma papa yanka said you can ye no kore but pe wo wasem yesi asem no yenimu a ye twa bi di ya dance what the atoso wa wie ye wo woni wa ba nyem na wo aka no no ate TV susu now say wo twene wo ho what the baby na to baby wo say tutu wa fam panifo din ato ho so na wa chimi me ka chiro pray me to serve wo ye chimi fo akasa so ne wa ba nyin sen na one ne da no wa ba ne da fom na wo aka no TV so na me be sese kama no na wa ka te me fo a me se wa fadi kase so ye chimi fo me to serve bia Dr. Mensa kasa yo yencha ativo wan we ya odi ama wakoma no mra from na eduru maybe a odwene ho kra won tiase me bai me amani tiase ntuma won makoyi ntuma emmono pa na mo atetim matwetwem na mo de ma no akata no ho obi orokru enere na sabi obi kofa na nyinsan a obi na nkahwe no yo yancha atifo emfamra yanhwe ade we asembi esi yasoye bible sumi mienu ni nyina ne se obi owa kwantum na odware bia na obonso gu nanim a obebonso na gu nanim no na semna odi dware no semna ni ho mami na semna na yela na semna no ankasa a odi dware no ayira onso yensuo no no pa ayira na obebonso gu nanim bia ma okofa semna no eba obebonso no se odi wuru nanim for semna no osisa odi ede na semna no eni ho na wonim anwasam ne se ni nua bounce to another country and ni nua ba no friends e bra e de na ekoso because me hu eniama so papa na osisi stade wosi mensu mi dware a na semna me di dware no ayira na wosi mensu a me ho hayi nso no sa wo haw na bi e na ato me aso we wan semna ayira oba na ni nua ba no we na di we ya chi mienu oba na di be ma na chi mienu na oba no ofre ni nua be ma no abona mane niema ono ekoso ena ni nua be ma no so ka chense me so ha ya me we niema ekoso no na ma chese utie nsem a ekoso ewo afanu no mienu ntem a ore ebeho we eye niema bi a edi ni panya ewiase bone nwie we mesi yanyuntum se enne wiase we yanyuntum se bonsam na ankasa waba re ani ni pankasa ne tie na eniema pi edi ni panya ma me hwe ubekom no ensem abia na mo kan sei bebre no ane firi ni afiri o me ka tro hwe eduru nna bi na amasene ho na obi kofa ama na kyekere no kon na wasene ho akonfo a wani beba so na niema epia no
wani beba wo so se obi sika da ho ansa na wonfa sika no sabi emfa ntwitwa obi no na ne mepie na ni beba no ho so no na sika no de atwitwa wie na ni beba no ho so no na akonfo na ohye na wahye akonfo na wie eno ene ye ka cho se yanyintum se bone wiase we mu no eniema edi ni panya ankasa yanyintum sa se oye sofo se oye hwan se oti wiase we mu no yanyintum se eniema edi ni panya aniti na Dr. Mensa yaso ye ka cho se onyame a odi enuaba ebaye odi nubra dunsini ene ahama baye se ye ni dua na ba ne fa bi nso nsa yare no eba ne sa ne ehia nyina ne sa ubedware sa maybe na ma enyema edi unya wakwantuom enyema wuhunu so onkrata usika sama aye basa na enyema ekwa achew ama no mesewa said na David ekache Israel for no was mumfa adwira ahaban endwira mo ho na mo ho entew eyesa sanke ebeka sa na adwira ahaban de eyeden adea nanso no Bible mu no yehuni se sa de no udi dware a etew ho na yi ho fi nyina egu na ma ekwa mu nso eda ho ma ani ti ubehwa obi oho a otoni ayento obi oho na waresam ayebasa obi oho ni kunu netie enyema bebre said ya behuni utum se durumia bi asabi o manim emema ni bi no ma enya no ma sa me na me ka chew sa enetie de America nyina se ye wadwene na nyame nso mfa so no nso moa eyesa me sewa se wo no ma edi unya se ya Dr. Mensa yaso yesi yan kan cho se bra na yama nubra eni ahama na yamfa nkofra na afifa kodware eyetiawa Udia upa memma ufreye ya homa trufo ye gu TV no so no screen ase no obetimi afa nya samu so mo hwe TV no ya de betudwa mo amutie radio no ya betudwa no mafa udo ofreye ya me ha woni metoni ayento madwuma sama ye basa mi sikasa mi hunu so mi kuna menene te no mi kuno no mi hunu aware no so mi nko amakwa aware masaba doctor say na ha me ya be ma sesadoi ahaban bi na wonso dia kodware ubedware ne sa nanso oye bema oni oba nya nhyiamudie oye oba nso a oni bema nya nhyiamudie enanso na bane sa ekwamu bebie ama wo nso wade ho ana wafa ho akodi ebemu wadwuma sem akoso usika sem ayeyie me chance ne man kasa yarewe a mentimi nka sabi obi okasa nanum yi nka dodo na yese obi okasa nanum bon enukre ni eyare a edi ni panya me se sa okasa no anum yi nka nipa mienu ne timi ka chew oyere ana wukunu ana wodofo ana se otamfo sa nipa mienu pewei ene betimi aka chew enye sa wo biara ni wo betimi aka chew na no kra no oyere na ka no wanka ni yi a ebekwa akwadane asembi ama ho ukunu no ka no wanka ni yi a ebedane bibi ama ho me so kasa na hunsi wonum yi nka sabi onwansi unse particles nketekete bi firi hunum epie obawa unse niema eba no unhunu so a bra Dr. Mensa so ye na yemfa duro ma obeyi so aduro yi sa na wotwe mienu na me sure bo say odi opa nchia kra no me no obeto oyi so aduro yi efi dako ekosi ni nansa so ontianum kankan no bio ana say sa pampan a efiri wanum ba ompe no enya dia obeti biom dane efiri yam aya hwa na dodidi a wodidie ne yie okosu a wodie aya teso me sewa adia entimi muwa obi o anadwo 1 osimedi wufo anadwo 1 banku esi nanim pa no sabi okwa sabi omanim obekase de ma ponko bi ne yeso onkonkodie enwanwa me sew wanhwe yie na wani sa emra gwesu a ebema wo kasa ye beti nka wanum anya si a obetwitwi ne bebrebe na sa yare no nso eba wa ewo ho no wontante disi obi na ka chewo entini ma ka chewo no me se otamfo ene odofo ewiase de onim to na de ni gira atwe no ano Dr. Mensa ye fra no aye bi pen aye bi afono no eni ti Dr. Mensa me se obi biara ne de hye enum nu bone bia ye nyim frim me se so de hye wo ba ukunu oyere o papa odofo bi enum nu bone a bra ya so ye wo de opa memfa akwara no ma memfa wo de hye no ma eno anso obefre yen na oni adi nkomo me de hye we onum nu bone aha wo yi mempe ye de aduro be braw baby a obi a delivery free ye de aduro be braw now de ama wo de hye no enya de anu bone a wo de hye no num bia no obenum biom obekọ hu bio ote sabi enu bone ne pampan a obekọ na chi onko hu bio
Mr. Dr. Mensa ye wo kotwi Guinness Depot ya so ye wan ye wo obi a opa wo pa de said that me bekan na otwe twam no Mr. Dr. Mensa se se ne bedi atoso aduo wotwe enson na apie ntafo na woni maame omu pie no so omu so di akwasi Dr. Mensa so di akwasi oba ne bema ene pie akosua ne akwasi ya da hu nyame ase enti wa awosam aye odadwene wa usisi twetwon obi anani eha no bra Dr. Mensa ya so ene emfa druma enema akoso nyina me sesadro ne die mentwa ho nko se enema edu nya pa de a meka chew se wusa Dr. Mensa ne sesadro ho de a enya de a ubenya aduro bia foforo bium Dr. Mensa de mini no one Dr. Mensa ene wo momaka yemfa Dr. Mensa amano entudwa na fe yempeja mu Dr. Mensa number no eye 0244 921269 0244 921269 Samsung your 027 1173 551 027 1173 551 yes I was 0532 928095 Nyankopon ya aduma de nyame penaje no obeba ya soye e wokotwi Guinness Depot menchia yewra James Osei owo dochiwa oye mineral water ya ona ye adi mineral water manager menchia no owo boase dochiwa senior man mechia pa o se woti yenka Dr. Mensa ya soye ya na nukrani unhuni de oye said the medin kan ye wokotwi Guinness Depot ba bia wo ba bia wo de bra a channel pa Dr. Mensa cha akonya kese num yare bia ha obi afi uti so edikosi unamro mu Dr. Mensa ye crowd so obehwew de nyame penaje no achina obeba Dr. Mensa so ja bless no one case ja bless no one case ampa kangen alkaline water yen sukroje pebinom na mo sese ni pedua no dehydrate etimi abo ni pedua no ene mo fere nyina nom form nom iron potassium ebebuo ni pedua ma unom penu yeden ne kwasem twa ya mutin na obo hwiwa ayu hard gains kama 0241449191 Dawood doctor no pressure diabetes infertility na mapen me wapone waposo no oso fa 360 no how dey for ointment ni twitwi na nom 360 no na emmo obo ni pedua ya waje so krapa ya moya de so a enu nchese yinim yesa 0241244012 Brian Chen ye bebo echamfo bana ya de nyina bi dwane ba so scanner no eno na ehi anasa akoa ana achi ebi ebu ofiso ye difference so bra na memoa o enemu sa ya die gonorrhea ni stroke gonorrhea enini nuano meka ho nso tu ase na kura tu no eno de funwi no ndi obehwe 0244988004 me pacho give us P capsules me secret no give us ayaduro pebinom bema ugine mu a ugem se pintin kan ko we give us ene ne ko capsules no ne bo wo se ja unan amena boa wo usisi enkodun so nkotiem sa bo preko wosi koko ama usisi give us no ebebo papa wo ho anyi fa P no ene ko no bo give us eba me sade malaria typhoid no join this wanu mo tu ya untuni ebebo papa me pacho give us GC no ka ho ene capsules ni bomu ene ensansa kama jini ten kama ma wo do wo imfi wo nyina kama na why your best ma 0543222472 Joy Cam Roofing Company Joe Julian ye wura ensuo ne betuto edene eti enfro bia so Joy ka ho ye me boso na no yire da opana muti feelings na on chance da self lock IBR standard sheet Euro tiles Alozinc meniema ye papa osi we no rusting no fading ya ma 20 year warranty enyasem kito mu ya to apete kuma se Jokem ya ne so ko ba yan pa mi ni dia no shi obesisi na udemu a 0540125816 madam asama ukun yi kan tumi nkasa yenyano we before o de Mr. Champo Brem impeso na monko pe camera so mama dance so mama sister wanu okuno awo miensa
bɛma watimi no ɔba awo miɛnsa wo ne ne teɛ sɛ bɛ ɔno aduane ma wodi ɔyɛ obi biaa bi na ɔtan paa wɔsɛ no ɛyɛ adeɛ bi a ɛyɛ me wɔn kakra a sɛbɛ bio sɛsi ɛyɛ wɔne ne tie wɔn kasa no ho wɔn mo na kɔnhoma bɛma timi kɔtɔ aduane ɛba bɛdi ɛdeɛ ba ɔba pemfoɔ ne bɛ ɔtɔ so miɛnsa ɔda fam ɔnam pa so bɛma wo wodi wo bɛma ne obi akoda ɛne na nyem kyɛsɛ nneɛma bɛ sɛ ebu yafra wa wo sɛ ai obi adwene ne ho sɛ dɛ sɛ adwene a crazy ana sɛbɛ bio kyɛsɛ wo hwɛ ne yɛ no a na yɛyɛ mɛn na mo mɛmɛ sɛbɛ ya wo mu ɛso mɛmɛ no mu bi no mo ti mu ɔde ankasa wo bɛyi wo te so awaka no wa ha sɛbɛ bio yɛ na yɛ boa no ɛdina kɔ hospital na wo no yɛ a wo twia de ne de kɔ wura mu na yɛ a wo nyinsɛ no wa sɛ de ne sɛ yɛn ka bibi fa nkyerɛ bɛma no sɛbɛ timɔdin sɛ na wo di maame wo no wo maame emema kura de nka mudɔ yɛn wo dɔ wo maame nti saa ɔdɔ bi na sɛ wo de dɔ wo yere asɛ wo sɛ de ahomete sɛbɛ awɔka no wɔ studio ha sɛ yɛne yɛn so nnura yɛ twoma ano wantɔ akwade yɛ onyim no kura mpo yi sɛbɛ wo ɛkyɛ sɛ nafu yɛ kokoro wa wɔanya duru anom wo ade wo de kɔ wokura woni bi na sɛbɛ asesɛ wo sɛ ɛne sɛ wo bɛyin ko bubra mɔni o sɛbɛ wɔno na tie Monso, why you know what the first one, second one, third one, the road to why you want ya, you can be out, Montias. And in the air can say, well, Ray, I walk off up him so in the atom. Yes, sir, why? But what yan and ye show, I say, ye yell pa. Ya do a ban baby, ya live could be out on your befro. I'm more about them. We are tintia and run over the pa. Yenya wo sa kwa ama nkumo bi ba se ye otuwe sebe se ne moja aswat ye se ne wakan se no kra se ye no kra ye nim enu ti boa wo ho na ka de wani medase anyini di medase emema bi no te se ye nua ba ma se o se tutu a wa hye ye nua eba yinsin omo ye wudifu ankasa bi no tiri mo dene onse na nsane ye ka se mema eku ye bu ma o si tutuo no na ye hye wunyinsan ne ye sa kyene wokom eka ho sister you can say bi se si afom ma no krenie emu oya ema ya sabe mpredua sa mu nsu anyansa fa ba bi kakra se be ma ne wawo eye fiti ase na abepum sa abiri wono wo first one se sa na ode ye wo antere wofo wampo ba bi antena ne ye toso mienu hadi ye toso miensa nyinsan pa ni mu kom oba wo nyem na wo da fom wo da valanda so ene na wo fin ya wo ya wo ko hospital kra na wo nya duro mpo no wanom cause doctor betin akọche e ka kire se ko di bra na mema waduro sabe tenisi dis kra ko to mo to kra na bi nkuta wo eno kire kan se wo kra tu mu na wu wuni honhom papa bi ade na mu wiase enti ma mo ma yani na ho san kwan ne so na mema wo bekum yan wo bekum ye fa ba bi kwan bi so cause nipa na ne tie no wo se wo ye da mo odwene mo ho e dia pa na besi wo fie edie ne besi wo fie se bra wuntimi ntwa bibia so na wo hwafia ne se me hwa ma wa wansa se no wo hwa na ma ne wo mu wia na ma kwantu ya mo tuo na mo nto aso na ma ya aka mo ye ana mo manso mo twen na mo nto aso na mmom se wo ba wo nyem sebe wo baba no da fom no wa mo na tra ko da mpa so na wakoto aduane abeti bra wutiri mo odene wo ye wutini na mmom ne ye ka ene se ye nua ba so ma me we mpa na me bosan ko ba wo anwumire ya o so wo be ma ya kasa akwasi so ai kwagu sompa wo ba so a akua sompa enti we de nyame nim ne enti asof maame wo dwane abeto aye nim se nyame enti nyame be fa ye tiefo ene my lady wakonwa so na ya kan se nyame ya adom na wa so ye nua ba ya so ndwem na emom ma yanka bibi mfa nkire sister wo firi mu fia sabi so nyansa enya sa we wo te ho an wo wu wo ba bo abere wa amona mo no wa bere wo ta mu nuye we anya wade wo firi ha na nyame ya adom no so ye wa so ndwem asabe tena se na toto woni emaye wo hwe na emo wa pa ba bi tena na fa so ndwem ra na kwa wanim my lady me da ase difo my lady amama kra masre me wura hoye se awa kan yimya bana wonye mobade yesabe woni ne twema so kra wonya nyinse pe sa bere nyina no ya ko de ekom no wo owia na jajaja amande ne musio ekon baby akra yi otikasa baby akra ne du no otikasa because wonya na manse ne de
kase bia obeka bia wote ye kase nyina wote onyame abodie mu no ehu ayame yayi na ye bompa ye se sede ye hwe ne ye hwe na owuwia de wo akiri ne beka tuturu uka bibi nsuma magazine in fact minua ade wo ye si ndi in fact me awreho na chibi fa akwaya akwa ne pese ba no ansa aka tutu me mfa ni agro na nso tutu ne kwasem nie se wutie pa ya feel radio so nimdie mu pa no aka wokɔ de ka woka se minimu no kanu o bia frese sia so gina post office wa wie ehu joto aka nimdie mu pa na ka obie na no okaye na o minimu hwe o si ye mami we do obekuno we oni ne tidam na ehu obetimi akuno yes because wonyima wo botraw kɔtɔ aduane ebedi na wo si wo eta feninsa no ba ba wonder ho o da bi bra bra sat Sompa de rewarding enya ho sa ewiase de se bi o yatamfo koze is kama wo mu obi wonim no court mission wo kɔtɔ de ache no na obi asa bi wo ne natena ewu ma wu mienu ama ba kɔ frim o menye sade na wo yesa ma arewo echini pasa uja post office ehu jot na jot scan na fa faka and a jot pocket back say come more than 1 million e tu timi to show na otwe makmako ana otimi all this eti medium lady ya said ye wotimi akogi ntuma anya asam ketwa see ye fan hwere ye fan hospital na china wo chiri no ene ye ni wo bika because me hu de me nkakra wo say tutu o yiri wo am wo bi catch up ebusuafo said ye akoyen me pacho yenkona yenkotonam ewo ba marina papa na adwumu da ho na wonyi nseso otmatwa han yenwanum kemfo panifo na ekuno ye kama eti ba mawie bi na fa bi ma yire wa adwumu na wonya post office nshi George pacho obenya bi ho Santasi runabout obenya bi pokutri BBC no ofra o so ababi a obia ye de bebreo 05444453 na entumi was Spanish 3 combined edro we pebi nom na mu na ade kura wa so ahwehwe Onasia umi ana to cholesterol ju ni pediana boso o halitosis udwale ahun ka wo pampa ye kama ena de maba no kwenu kama 0266114111 Spanish Liberty Conference koso o man ya wadu ye ko bompa ye dimpa ye ne ya ko hwe mani bia chomo wale ka ho bra married ye betwemo singles and unmarried conference yes am keto say ashama so me worry Genesis 24 24 mama Esther dike family ena minister Kwame Jedu eya no pano nsia pepepe Jubilee Park memenda 29th ne dimpa ye kosa kona enkobo mpaye na wonyame ensure oh glory hallelujah enti wo say tutu yes ugina post office si ade draw to aboa maame ukunu ono mo joto wi so wi no mnyo joto wonu wi enye jot oh mo di area na dia enti won sura de innocent woman won te say last year ya menyi say ya na afa nso no o de say yale ne baaye no ya de be baaye misisi na no asante mo de kwa achima enti achi misisi na me nan me kwa me na etititi ti me ma se me kwa akofo be fa akona matena na say ya na ma ye nkakla ka me te fa akode ya ena yin sense ko bae ena wa sha ase yes ni nyina usisi ya wo ya ni nyina so edra na jonso a na mafiem ni edi wom hey mu be wu me ka me kire mu jese ye tumfo a usisi ate wo na asensen so edra na jodi ya hele mama me pacho edusa be dia my pon my potion my cross the man betie de mabre I'm crossing for the today do satrasi na me masole mashema mabre adai opa usisi o ya anu asante mu a usisi aloko no wa me pema wo siwi agina wo so sese na to pemu den edusa madansi we are boy ne de ne abro ye ko doctor sister ya waka no bi a waka no obawo yesu nti obawo ame obawo wate o nyame ado no wose wasundwe wasomfo so mu anu amoni adawa
ababona ye ba wa mo ani ana ho a we beje wo careful nsem wate abra nso ye abra nso ye ti erade be boy hu de be why me da for ma che obi a ma me adusa na atena se ebra so se me no be camp de ho asem abebia me kan se ama me ne wan se fiyade obenya wa ne fiyade adusa no ne sam manim no medical can chew say adusa ye was 17 herbal product all registered by Food and Drugs Authority. Yeah, ye treatment our yen clinic. Enti yade bia e ha wo no. Se nyame wo mobo na se wutimi nante bedu adusa de hu ne say erade na wado ba ye no no abefo so no da yaresa e de abro. Na se se ya de me ne wo ka adusa herbal mixture say ne tie. Edo no ko hu na akono kwa. Adusa herbal mixture enie e na ye wo adusa herbal capsules enie. Ai edroba mienu amo number kontafo bomu edusa heba mixture edusa heba capsules yes say mra ne se madansie nie edusa heba mixture edusa heba capsules madansie nie esisi yade ani kokodro kase pa ye kasisi yade adro pa eye papa sisi yade adro pa mansaje atum sisi yade adro pa eye adwuma enfrafamu biara enimu a eye edusa heba mixture eni edusa heba capsules eye kokodro a me se nom ne fa kwa adwuma nom aduro no fa kwa ye wadwuma enom ntrafie nka se ma nom kokodro ma nom afase duro enti ne de ye nkwa adwuma tabu ana adan wose ne ma nom kokodro enti me trafie yi minsurumu edusa nye na adwuma sa nom adusa mixture nom adusa capsules owi a fa kwa ye wadwuma wo de kwa ye adwuma no pesika e fa bra ba behwe busua no ebi a wo hwe mia na wutie mi ebi a sisi yade bi abesua wo so na nekofa ba nyina ye koko sisi yade bi abesua wo so nekofa ba nyina se ekru e na aba wo system no mu edusa mixture ne edusa capsules aye aduru a me kamfo de ama wo yi capsule no tu a wacha se mixture no na wa hwie cap na kata so ne 3 na de aka ho na wanom no anopa ene anwumre kabom na nom kwadwuma na wabon sedon it works ni ya no ne de ka yehowa adom adon aye adwuma wo be sciatica asom to asinti atwene ma me do sami wo obi fo no kana sakwa na areho ye ma me do sami wo mama me se na nsen die me to asinti twa atweme me hu na me nyame wo e mama je se die me no kasasa me so ma do se heba me shane do se ba ka se me hu wo to asinti na atwo no by the grace of God nyame adom ne na hu mabro nti ebedwo wo bi dia sore nan ne na ne sefo ne ya etutu no wo de won se mia onana wo bo won se na atom amia na atom te se de ekuro aduro ne yekuro aduro Uche menkai ubora herbal shop licensed chemical shop drugstore bie benwon na wo se me producer herbal mixture ene edusa herbal capsules ubenya bi ato ne bo so nya den ne bo da fam edusa herbal mixture ene edusa herbal capsules yesane mane se madansie nie obi kwan ni mini mu saa eye koko obi yembom se kukuru na gise krokrokro ekoko obi wo jana na ya na emoja wom aduro ni nie edusa herbal mixture ene edusa herbal capsules sempetia na sekoko ewo wo yemu a ede se wokuma akokọ a wo ye bedie akokọ a wotu nkosua akokọ bedie se wokuma akokọ bedie a na se wahihye nkosua a ni nkosua anyemu amobo ya bon se nkosua no egugugu musa eno na se koko no wo yema o hyew heat kanwa etimi pai sa na tie e pai a ade a broni fan SS blood anase mojesu fi no e pai na ni ba bia befa enti wugya wana bonse moja ne yiba na obi yam timi hyeno no afrema me adusa papa adusa asema atome ena me kwaja na so emoja wonse no wote so mesro wodi kwa basa asempetia kwa pedusa heba mesha eni adusa heba capsules nanom wono ne sa awia asa koko na SS nyina be fraba ebi ba wia moja bo de bayo ni nyina waton koko ma okwai e ma wontimi kenka bible koko ma okwai e ma wontimi kenka graphic koko ma okwai ma wontimi kenka Quran edusa heba mesha edusa heba mesha eni edusa heba capsules ebeboa ho wo bi kasa na nka wonanim broni fen halitosis ye broni fen na wonim dodo no akoko ne wo witirim o se koko wo witirim a wo kasa ede enka ene beja wo so obi akoko woni tirim bia wo kasa ede enka ene beja wo so ede se koko aba witirim na wo kasa na enka wo mu a mepa cho mesrawada ti me futu sem ye ka bia na wafa kopedu sa heba mesha ene no sa heba ka no moto aso 1 month no bosome
Esan no wato, esan no wato, esan no wato. No continuously for 1 month, vanish. You will never experience halitosis in your entire life. Who experience halitosis sa enim kano ontibiem say ye kokwa e wutrim ye kura e wutrim me pa chaw manenya wadinya eboa pa obi ye bema emre ya beto no emre ye no ene de he emre ye no ene say ebi a wonya odofo wonya yenyina ya warefo enti yenim sade bema ene wo ba hia na seniema nkoyi a ene yesisie oba bia no ansana bedu ecstasy point no eye bia be 10 to 15 minutes edi se bia bema ni oba di nhemu na within first 4-5 minutes no ojemu am akwaji se wode wo ba no ekọ enkran na sabi udu ko no won waja na si wo ekọ basa na wo ba no nya rechi no ne ecstasy point ne libido ne enya mai enti basa waja no yes wajana asiwo wajani si ho no onka hwe o onka hwe na momo no next time tomorrow is another day tomorrow is another day enti kwadusa yi capsule no too hwe me chane tefa ka hom we ya natural spice drink ye de hwentia kakra pepper kakra kakado kakra famisa pepper hwentia prekese ewo ene natural herbs ne de ye ena we ya adusa malaria wo pe ye na chi akwan ye wo Kumase Suame magazine macro Kumase Suame magazine macro go filling station daya wo macro no emu ne ye wo wuremu se de okubu fuel no go danwa ye wo mu wo buy ye clinic ye screening ye detoxification ye check your sugar ye check your vitals everything erade me nam ye so no wa ye uwi a enu na me se do so FDA register prostate de typhoid de sugar de BP de a lot erade be fire so now they are sabro wo kwankran ye dusa ye center ne wo La Paz abeka La Paz wo do La Paz las farmers ho na before so bedu nyameche junction na e ho ana ye wo go sunwa na ye wo sunwa New Town ye ne susu gold ne de en mhye afa wo hye me wo tie me wo pe bia to Kumase a wo go PF pharmacy Freddy Men's Colinac Osons Chemist Denny Heba Misty Heba Happy Dank Heba Angelus Heba be bia Freddy Men's be bia to dro bia edi ya pharmacy Sompa pharmacy Costa Osons have made bia bronu bia so bi ho wo kwatakwa owo asem bi dro fie obenya bia to wo kokrofo do agasin bi ho ye telephone numbers in the screen so no wo pesa wo twe so na wo frɛ ne a ebi ama mi do sama pedu same hawni a 0500 110 115 0500 110 115 0500 110 115 and 055 700 9824 055 700 9824 and 055 700 9825 will be some number to but I'm pesabebo 0500 110 115 number is simple 0500 110 115 and 055 700 98 24 055 700 98 24 and 700 98 25 me wanu see do dey yare saba na yerade wo fa wo gidie na eduru abanum so dey yare saba wo gie di kotokonom na yare sama na wo kina wo sia ma ame di san ana ba du san so ka se du san hebala na ye de ni gi ade so say madansie ni na du sadro na no nam jibinaje drink ni bi na mo adwuma te say mi booster e ma wo de abusua to ni na ma fo mi ni se me soli kra me no ma to papa se banka tachie tumi ko fa obi baba yoa ne na wo memu miensa de hyemu ni miensa na watimi ni wo ba na nyem na wo ne na yaka odafom aduane die nim ukoto waduane anu abatra no nu abedi se obeko hospital nim na ye frɛ wo a obi maame muntwa so na bia baabi amowo no me ba na se wo mra na ye mfa ne hospital na wo se me de obi adwene ne ho to otini baabi na me so mitimi baabi wo bra bifo na eboani wow difo botom any intense e pa cho difo mama me 100 cedis o
Montron book. D for Petron table no why. Rahim baby gate 70 amount. Hey! What to me quoted pity no wada. And to me idea my mammy, ya papa be a friend in Mr. Ishmael. Wa Canada. Or nona or the brain. Some bruni be ba. It be a man. Amishan papa. And Dr. Mensan in the Sharif Fanso America. Yen mi said ye keka omu nyina beba beboa na de ama eniema ye radio no aye yi kakra ye se nipa dodo na awodom won hwe TV no ene wahu de ekoso no tie de enim se ye de ne kwa bi jenso ama 100 cedis ye se de hia nko akwadwa ne ye ne ya contribute me so ma me no me so me de ni 200 na me so agbram pa so de say ye ponwa eti mi pa cho ye de ne ko ti ma opi e mehwe video eme kasa razwa eni obi ku dienti na wafa oba eni na nyem na awo abeka na o mi studio na ye fra na utumi gina radio so kase obi a twene ne ho bla tiesa me na me pesika e do oba ne ko hospital e wo mawo na koto Ghana fo mo ma ye nyina ye nyaji wuchina post office ho se sia de jot wasiwa no a wo nu se wo hye we omo no ma dwuma bio papa bi yam fakos na ya abi munya na yam fa nanko 055593193105 when we be abaso dada hello me baba baby pato me de me ra ho kra wo oh na waboto ta na me so maboto yo so awu ni abe ma pato landi deni ya ye ho he na ya boto da me ra ho because I branch here no nyansa ni mitrim che se si obey kwanyi nsem na ye say ye fe ma we you ye be wo akra to di obedie so what ya say one ne be da fom so what ya say aso ni nyina mo fam ho no be ma ne be sa be di ni fam ho o ti wa sa no wo wo wi be ma ne be kana tim fam wadi no modiamo oh you ni mo just the first case ni na ebufo mi mu pa wo bet we no kwasa ba ye no oh it na na me ka say nyanya ma no mo fa me ma ha omo nya yi kakra because we would na wo we serious na ke so wu but situation about this year ni tiri card be man be o bi ano believe in Nigeria ni kire bi e be tiesim e ba go re na ade be kire say me ma ni e be sere onyin ni mo so mo mo aye TV ni obi ana be nya ho obere radio ni de okuta phone kwa obetie radio na tia kwa ma me ho tete me pa wa hanom nka me tienu kuwa sa da no bo mu speak esia enam bi tie wa nti omo nya ho adwuma ma ye why hello good afternoon mi rampacho yentio ohini ni anaconda ni yentio anaconda ewi ai de maputo pa first case no papa na ona mo bum anti to bum wo mo area no awote mo so no mo abotwe na bo pa na lady ya omu mo ba ba wo tibi rei ohini ni e man unify you e man ni tani atu lady unim say e ta ko pa mo ntiri ya e bi ta papa ya sa wa fa da na ta ni obedi no fam ho so what ya there enti no man ni so ho no omu tu ya na be wo no wele nya menye djuma da sipi hello good afternoon mama mpacho hoye me hoye ami ado ebe ya mi asi yin ma yesi ise bibio we se tare ko sem me ka se fit etiman ara ko sem pa o ese makuma krampo atu won watu pan obi nfa na nkwana kowo na wa ba da je se oba e da na se aya de yo ya me mu amoni adwuma moye ya me mu akoko ye da se pa ba pa hello mami mai yeah na yentio ba so e fa ni kaka hello pacho udi kasafra tumago ye femo Osman yo Osman yentio na me ye ni amma no ma fodi
There was here so yet to for one here. Only say what the problem about tomorrow. The plan for no little. Yaminchra Pala my power. Now I watch them to do. So I'm an oman, but some of the Yamani. Now we keep on my or life friendly. Now it's a man stop. When you get out, I'm coming. Jinaso, number. Udifo bi catch them or so, my bed Dawson. So time I mean, you queer radio, you man, tears yet does, and no drew. You will me or coffee. Hello, good afternoon. Afternoon. Hello? Oba my two new casa. Afternoon. Afternoon. Mama, you know a man with Jimmy Pa. With Jimmy Pa, Wabu Asupana, Nipana, Wabakano, Obia, who mobile not no hospital. No, on the Metia will come out. Son of Muyadi, young man and Cassandra, your sister, no mutia for Yankee. Do that. Only bear maneti. O ha setina ne nkoyi. Wawo 1, wawo 2 na ba kwa film. O mia ukwa biya so. Bo ho so kumase bibi abeton bi ebeton na ye wadwuma. Osisi mu ate. Ka odi oni die anything. Oba osisi ya oya. Ne nyina mu no. Wa film ko. Eye ni afim say ko. Nessa ho electric. Oh, Modiamo. Hello. Hello, good afternoon. Afternoon. That's what my friend the cat say, a friend the kaka. You. That's all me or two. I think last month was last month. I'm wondering why. Sweetheart, nyabotre mame, medasi pi. Mame, yeso ko yire pa ho. And antina aboa. Hey, no, you're part of something I do. Or just go, but just come out, pan, dear baby. Why are you then out of Baha? Or Moka say what they say, Monday, no, Omra. It's Monday night, a coin, or no man's and fries, send me binty, you cool, you know. Basia Mauska. And I'm the hospital, and I call now there's a canasa. Maybe I show me Ben school fees and I won't yet. Oh, Monso. Mama ye bro, munya nanti no asa mo de ya ye business. Mo de ya ye business maame, wakọ yire pa. Anti na score be dwiri ama wonya de ketoa. Wo wie wasan dwodwo wanim abetena ha wo abekan wa ha. Mo lifestyle sa ne so enye. Na chese mu mienu no wuku no Ananias ene ne yire Safiria. Enye mapon wo so wonye mapon. Eye Nana Sarakoba ni mapon na usu nye bi ye de benyama wa no Abigail mu so ne mu na mu fa ne trakem na wankwo ye bom pa ye se na nyame be hye na sumdwem program na ye no munya very careful na mo hwe no mo do so because me hu no message mu na mani fa so obi se wa hu no yere pa because until now that I know sika until na abejama na nyi sika ketwa wa pepa wa no wasan ba betena ha esu atia usisi huku nsu gina ho no mojoto huku me so ya de adai yapon enko ba bia bia mu why sister ensanko radio stage maami oba akokwe buronyini enko ba bia bia mu why na nyonko anade anya wo mesrewo ko na nyame so watumdwem enko tv bia so biem na muduapo wo so me tv so na wo frɛ me menya wo dan ya mama nya sa me TV so kasa na wo frɛ me phone so abram pagibia wo